Ayike kulungiselelwa umhla ka-14 October zonke indlela ziza la etameni lika Makhandakhanda, zonke indlela, wonke umhlaba, abaphesheya kwezilwandle, ithuba lifikile. Zonke indlela ziza la 14 October. Imshini kuyalungiswa ke manjena. Ubumkhulu kakhulu umcimbi ngoba kulo mcimbi siphethe igcukamelisha, siphethe uKhuzani, siphethe oBawubhe, siphethe oLaxapha, siphethe uDladla Mshunqisi, siphethe uJumbo, siphethe uZandi Khumalo, siphethe uKheli Khumalo, siphethe oPhuze Khemese, siphethe uChwanele Bhaca, siphethe oNyoni Emhlophe, siphethe uMbuzeni, siphethe oTshatha uGodo, awamadoda, siphethe oNaymaps, siphethe oKini Shandu kulo mcimbi, kube kulala kakhulu, siphethe oBK Mchunu, siphethe oBingelela. Ayibo, the list is endless. Igama nguBhaka isibongo wanzama. WOZA mhla ka-14 October. Umcimbi ongenankulumo, umcimbi ongenasidididi, umcimbi esithi khona abaphila abantu, umcimbi esithi khona kumnandi emakhaya, umcimbi esithi khona kuzalwa inkosi, umcimbi esithi music festival. Kobe konakele yimi umalume wabo, yimi umalume, yimi inkosi yabo, uyathanda uthandi, yimi uKissBooking Bhaka. Bonke abaphikayo bogcina bevumile ukuthi asidlali. Suka leli madoda, igama nguBhaka isibongo wanzama, bathi ngihlambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta uBhaka ukuthi akweyini inqweleke le baba ebhuqabhuqa imizwa abafokazana ngothola lutho likametshise shithuluza ngahambi nalo kulifica ensimini. Xa muxakile kusazoshuba, kusakenzeka noma yini, mafavuke njengedangabane nogwatsho okubhathwa ikhululu. Hayi, umfoka Makhandakhanda madoda indlondlo enamakhanda amabili, elesithathu elenkosazana. Ngathini mina bathini bona, kunjani makunje wena onyanya fuck off. Ngeke ngizwe ke mpatha, phuza amazi.